Prezentirati ovu podnjaču za skupljanje polena koja je, kako vidiš, skoro ista, u stvari bez skora ista kao i obična podnjača. Razlika obične podnjače i ove podnjače koja služi za skupljanje polena, a isto tako služi kao ova obična podnjača, jeste u ovom dodatku, ovom umetku koji se tako jednostavno stavlja na podnjaču i on služi za prolazak pčele koja prolazi kroz ove plastikice, ove rupice i time gubi višak polena koji spada u laticu u donjem dijelu. Evo je, pokazujem ti. Znači, ovaj dio je prostor u kome se skuplja polen, a ovaj dio je prostor gdje se čisti varroa. Tokom ljeta čitavog ovaj prostor se ne zatvara, u zimu se to zatvori jednim običnim kartonskim vrebrastim dijelom koji se stavi, odozgo posle ponovo sve normalno ide novina koju ovih običnih podnjača.